di obi ya wone dem ya wo bi okuro di ne ba ono adi ne ba wone dem ba wo be jeje obi ono be ka to se sofo ni fake da won free nyame wo free wo se o free wuni sa ko papa na sole ya miracles wo nyame de ne ya no me kora me ye sofo nso e boro ma dwene me ti ase yeso owo wonya moto accident car accident na ekuro na yiyi aba oba da ko papa ne wa na wonya na kandie ni bia aya 3 days 1 week ni ekuro na yala meba ya meka opan bo asem wa se opan bitu adum chedia meba on say ya mo ya ya de bia se mo frefre ja ena de bia bloggers fo no na mo kan meba that de bia bloggers fo no na mo kan so fo tie bom on say sabe ye ba ha ye bedi nkomo prophet one eya sofo pani opan bo Ebenezer da kwa ya do me respect ne pa I'm respecting when Yamajumam with this soft watching. Only soft ketwa. By Sabi, and you're not 7 years back. Sabi, me bachelor imagine. So why say, what to obey you to me, I'm to obey you to say, me what be a me person be catching. There you say, Tiase, I would buy. I say, Obia war and Tiase Bacono. Eda me say, Meme dear, young correct is idea. Meme dear. Ena oni mi be ye kasa sabi me ba no enye sofo pani opan bo mo asem na be kan ade a prophet Stephen Adom Chedu the voice of God aka Ghana for one tiase that Ghana for aso mo ayewie no ena ma be chile Do you want to buy a house? Then your worries are over. For sale. Mewasem David Emao. Yes, it's for sale. It's a 5-bedroom gated houses with a beautiful view and serene. All for sale. A dining in our Tantra Hills estate. Into Wahibia Freying. They're very affordable. You can simply call us on 050-338-7037. Ushoma kwaba eba tuma GH. Enemisa kambapa kum chacha. Sofo kum chacha. And we say ne yebeko deeper than you ever know about. Yeba pastor for Adom Chedu are trendy week by week. Every week be any issue or the air trendy. Na sisi a trend na bana obia kano. Say sofo Adom Chedu Yesu Kristo a ye trend no. Or ne sofo Adom Chedu. Nene ampayo ha ebedwa kame ho abra mema sofo kuncha chakwaba ebra ye platform isu. Sofo kuncha Yedi kai me da se pa se meto misafro no bai na data meto misafro ni ya papa sofo Adom Chedu hu sensema trend ya akoyi beef a we somu ha na we somu ha didi kai no de koso nyina no kakra ba na betinya ka fa ho oh me da se mami chia hwefo a ehwe nyina na nka se nyame hira obia na mi chia me ma me ba ko a we prophetess Action Mama J. Action Mama J. Mame nyame hira o kumase o da sole kase ano pa na nyame de ne ye adwuma yusu ne too much Mr. De Catras e banu no friend Action Mama J na o ya do yema emisie kunafo nyanka obia in fact em so free na mame ye mo ba no di nyame de man so mfemra ya do ye ti baby a obia ma Radin Shraw. That's what's Papa Adom Chedu Mami Chiano baby will be the voice of God. Baby will be Philadelphia for na Mechia Philadelphia for na maka say onyame inshira obia. What's why then? Yeah, no some trend. I say na what be an asemo a trendy and asofo so very concerned about in sema oka. And I say the dikan no ni issue ni nyina no kakra be na obetimi aka fo ansa na yakọ me say the woman say enye me wanwa enye me say mango due biesi wo aso abre no udu mango due na say ade aye wo hu pa ye ebo enua
ene ne mafu obi adu a mango na abre na wanu nyam ni ntino sabe bodanfo koradu a na watambo pa obaso wote no obi adu a na watamudu ya pa sana prophet Stephen adum chidia the voice of God sana urade aye no why ne se mango abre sebe enyansafo kenyansasem efa no kwasiafo nso ken kwasiasem efa no enye wonwa ebi se won se won wiase we na eba na de ba ko osofu kum chacha me won se okay Luke 6:26 ya wasi ni penyina domo amunie ni penyina domo ekes ena Matthew chapter 5:11-12 wasi nshira no so yemo no time na me Yesu me dinti oka de ewom ede de enim eto so e ba ne sa mo ma ne nyam mama ena Luke 23:31 Bible so de we yedua bonwa de na de be yedua we me Yesu a me be wiase a be yedua mo nkora ye gu mani mu ase ye kintwa nto so osam to me so ye sai me ye bom ase niyam ti Yesu mpo ya bona ase niyam na mata this software transfer no so wonko etino the American say papa no say ye hwe dom ekuta no kurum a population no wa famu half e sade atie bia asofo bebre ani bebre no asofo bebre betan no ada na meme ye sofo na ya me presi no ene kire se menya ho ya ene je se sofo kum chacha wonya ho ya by most of asofo bebre awon ya ba eja o se o ka se na o ka no ekoyi metini o ka ni nyina ase na e ba ne se na Ghana asofo no almost all the pastors betimi etia sofo back pe na Yesu bai sa sofo nyina na esolitia ana Yesu bai asofo kura na bo na seniyom asofo ene bo Yesu ana wunim asofo ne bo Yesu aseniyom on se memete wono sofo kum chacha me ka se misro asofo chen an Roberts adeti me ko ba bi ne ma me nsu amenom ana me ko ba bi ne ko ma de bi ne ma me du yane kora me di ya ma me drink amenom ba me ko mi ni asofo bi ho a na ya ma me drink ni nsu amenom on be poison sisia okay most of them ye ni brefo sai nyame de sof kum chacha eko on kobi sai nyame apeja sof kum chacha yempeja ni bi sai sof kum chacha agidin onyi din bi most of asofo ayi wicked eche an Roberts most maku ni wo mu a on ye papa sabe as of Juma yedi wo ba de sofo obi anya asam wo outwa efa ema asam ho efa bibi ho a obekomu akomu a na ni ya sofo obi esecheba sa to da bia awu hwa na wasole ne kora eguro na wo ye kese na wagidin a asofo ni bitumi bopa ema wo ba bi betena sole mbe eboso mi nsia onwa be sponsor o ba afode a ono be sole aba first o be sponsor o be boa o ba no de no be bo aso do wa pe wasem no de ne hu twitwiw wanye list mistake na ne koda oboa wo wie ya no wanye list mistake na komiemi ya no na sofo nso wan hye won so a tu ya sofo a hye won so a wo so hey ya soma no agent hwa wadu information beba now afa social media radio ni TV baby ya ba eja who said the okay no and the asofo eke no a bit different
say amuse adum chedua asofo adum chedua ne nkyerɛkyerɛ o kyerɛkyerɛ no nkyerɛkyerɛ yɛnti bi da nkyerɛkyerɛ yɛnkyerɛe enti no on person hu ni say adenti na wonko an o preaching no different from nkyerɛkyerɛ yɛmpenifo di kan kyerɛkyerɛ eden kyerɛkyerɛ o say Cain ni Abel Cain kun Abel because of obanti bomb say Bible nim so na yɛhu sɛ ɛyɛ afɔrebɔ no ɔmo boy I'll say we are so my main castle on show. You see, I didn't you. And a Bible net that one on. Also, will drive 4x4. GS and one. You want kid to be a friend, helping. Yes. Bible net that one on. I that one on. Your Bible is through. Yeah. And your Bible concordance. Yeah. Oh. Say Bible is really at the end. Usuya Bible, they say Usuya also come. One say John 21:25. Bible says, "Same be brain in yama be brain or what? Yes, be we are say our ye. Was in one throw Bible that or throw in our Bible one. Bible can go biase. John 20:25. Was in yama bebre wa Yesu be biase or ye. Any miracles be bro or ye ya one chloning nina. Bible no account one chloning nina. It's in yama be or wa a yadisuan a Bible story. Over to me a suyan applique and the account. Once a way yourself when I won't see the air. Now, won't see the air, there be now on some one way. Okay. Sabe, prophet Aduchedia. Some castle one je Bible. What you, Anna Papa no, o preachy. By Ghana, Hano. Bibi or Ghana ha. Meme to a soft cum church and say, well, I say more bloggers if we be. Be pray abron sanfo. And a bloggers if we be pray cobron some job. Sadia be ya. I send you over the baby to a man hard, serious caption. What does it? Any, you can say headlight. Tough one. No one man. I saw what do baby a tongue graphic and a papers. Now I saw headline. Kum Chacha is in trouble. Is in trouble, nana. I don't be it. By Obama for paper now be reading. I'll be kind of Trouble be in you. trouble be no. Nay different story no. A different from headline. So the end to what the headline be here. So for Kum Chacha is in trouble. Sadia be ya. Paper no ready. Obeto. So akwaya prophet Kum Chacha prophet no French is in favor or something like this. Paper no. Ebeka on top. But Ghana ni bia do na pen konkonsa. We ni part 20 na wa 15 the pen konkonsa. Prophet Kum Chacha is in trouble. Hey. Pepe bi am ko yes asama to sofo me catch le wa won so ko catch no bi ade bi beka ho je ko ka de bi beka yes de ato en so ko fa paper na o be hwe paper na o kan paper no na be hu se trouble na won kan trouble bie ni o wa won ya mbeza me kire won se wo bi kasa by 1 hour and 40 minutes. Nipa bebre wa of kasa 1 hour and 40 minutes. Want to me share that could try baby 2 minutes. Editing. No one editing. 2 minutes. If you call it 1 minute, it be a 40 seconds. Now what they want kuamba. That what they are to social media. That's so for now, okay, what's no. Now, growth watch one with bonny.
by the whole 1 hour video and 40 minutes video nipa de to ne boase na okobo ni nyina tia obo say na sofo no asem opese wo heden okay but on say 1 minute 40 seconds no be etwa mame ma one story baako na fa bi sam de opese wo di bisam BBC wo UK abrantie bi no anam UK na ja okogina dan bi ho eno paper white eno bibi te se pen na mic mo kan say Maka. ai mo friends say maka Yeah. me that's so I collect me eno abrantie ne pen white paper eno pen maka na wo kan eno wo troncho ye bi woni mo tro yo tro and so your try and say, "Ewo you can say na make God kill Queen. God kill Queen. Say town na Queen Elizabeth no mu ye. Na wo mu ade ejina England, ejina UK, ejina London. Akotro ade wo paper so de abale atale obi dan. God kill Queen. Eh. Owie no ja akoma ito ade bo wa na koma wo na police force ni sisi echi what wa hima kurum at England abetro God kill Queen ya chi abrantie ne de abrantie court uni bibi odu court no ana judge bisa so odi be ma no di for oso odibim one ne lawyer akura ne koi okasa ma ne lawyer kasai ana otire mu kire temu afo ne say and to ye say God kill Queen no na onwie ye na koma wo ho na de no person wo tro ne say God kill Queen enemies. God kill Queen enemies. There's a wonyame kuwahima atamfo. But otro God kill Queen. And nto ye bia obi batro bi obeja koma no. Koma kire se wonya den onwie otumeto aso. What is here? Ya beche no ya boni kwadu. Wugina wahima kurum. Nyame nku wahene ohima. Ode koma bai. But Sofu Chacha, I'm not for a break. Chese, what can you say? Sophobia or defend pastors to the sense of Sophobia no one some baby. No, ye will be a obit me jinemu days, weeks, months, years. Sofu Chacha, baby, Ujina, Ujina, obey defend near company say, case in a bit to me. I say, I didn't hear. May your kingdom defender. Why do you defend people see as bad? Dabi. When say bad, there be a confirm who say nipa we or ya bad or ya ninye. Anna and Grofone won atem wo nyame. Hine to me jay, hine we are Matthew 7:1 I say Matthew 7:1 ne bana be do 7. Asim mu aten no why dey? Embu aten. Anna me mu for no why dey? Embu for. That's it. Atem wo yi nyame de yawo. Hwa, eto da bi Judas. Bible mu Judas. Say Luke 17:1 say sinti dia beba ye nam so beba ana wose oni papa no aye Jesus be ko se de wa tro no na oni pa obeyi oni pa ba Jesus ama no wa won kora wanya den oni ananya sa edi Judas ye de ahye wo se ya won kora wanya den oni number 2 number 1 sinti dia baba number 2 ya wona woni and number 3 Judas ekosen ne ho and owuye Galatians chapter 3:13 osen no me enka obi a obesen ne ho a obi wu eti obisa sofo bia na bisa obia sofo bia asama asofo dodo na beka don say Judas enko heaven. Other couple of some job, sad as often be breaking. But my mentor said,
Tama Jesus Christ wu ye no Bible so ko asamando eno ko preach ye ko Kenya mesem 1 Peter 3:19 1 Peter 4:6 ama wo preach wi ye no Bible say bebre jini diye ama owunya enkwa so wonu sa ebetumi abase Judas na wo te fo no ana o jeje no sa Judas edi kan wo bronsam jam na wo jeje no ebetumi abase atemu dabidu na Judas ko na te eja ne nsanifa na wo jeje no na wo se eja ne mfiri medal na wo se ade ba ko of kum chacha meme hu ne se mi mu aten judgment wo nyame ho obie ni wiase a obi nim de ebia sabi wo yamfa no se onwa bu prophet Stephen Adum Chebi aten the voice of God I won judge no e won kasem no san krofo no obi nim de obi ya won dem ya wo bi okuro di ne ba ono adi ne ba won dem ba wo be judge obi ana obi o wa wo fu obi yele wonu obi yele twempra sa be 7 years e ko 10 years obi judge obi ana obi o wa odi obi kumachi wonu na twempra 5 years odi no to obi judge obi ana obi o wa wonam bosonso anam nuru so yazan eye konkonsan ye torofo everybody jot enu wi obejeje obi ababi akoyi ne yefuru mu ne yama hye ne to aye ne nufu ese nyame amoni yie obejeje obi ono ba ka to se sofo ne fake ono na wakoyi ne yam ne yama gu ne to no onye fake or the fake artificial nenam artificial no niema etino the American soft kum church American say one say Jesus in John chapter 8 no one say mame oba obi amu fo a me so me move for adentina Yesu amu mame ne fo John chapter 5:22 atemu nyamedia but so for kum chacha the okay now no metiase pepe but eba ne say na enchire bi betimi aba na eni Kristo die no de empelifo di kan kire ye ana the Bible na kire no ene no embobra emu de o enchire be he said dem bi kan bisa we can ni ebody Bible amaye hu say e for the born no boy but mentra na mu na me ne wonye debate because when him say eba no Bible ne nko an de a wo wetuni ne go team it is king e your banti no kun ebela na obi sa me no sa me ka kire wo say your Bible story and your wo yes ayi suya etina me quote to John 21:25 say enema bebre kora wo Yesu bai wi ase Bible say wo ye enye ni nyina ebi ni we ana that me the example actually anything we no doesn't mean say we ye the iron trade ni bi wonu ne wo suya ba wo mu da dabi o wonu ne wo suya e wo Bible ebi a story ana other book yeah ana wo kan sam no so adisuya no ana make us ye said the wa be kan say Yesu picture 500 years yeah you ndro cry person we asa ne de o de ani ma kire mu anti ye ntwam nko because me kire mu kra eno ana ma kire mu no ye ntwam there be person the way I would di ne hu adanse ye ma kan say one num ni sobolo o chese wo num ye krampo no wa puma ye oden e fine pa enti e bi say wonum ye no say na taste ne tie e di say coke and Fanta enti kakra o kan chese de sofo adu che di ye hu ye no hu bi ye na mumu no wo di fe no keke ana me ka sa de sua no ye nsua nwi ba wo nsua do no nsua na ye sabe adi sua wo sua na bi na sua debi eno ano ba so be defend me dia that means say wonim dem baby ya that you the American no one tell us here the one nam o started but the Bible story ni ade ye nyina kire wo say
yesua de wo Bible story mu a enye Bible nko a eti wono wasunya ene won bibi ena wo kan wo a woti wei ansa na wo a woti wei wo ba condemn no da egisa won so ye den osua so kos enti na atamu ye mfiti prako nyaje so kosua nipa no ukosua de bi na kosua wie na wo se de prophet Stephen Adom chedi ane ye eye no kora na ta sa wo condemn na wo condemn no emfa so amaso eti suya bibi wie what you say wo bi a wo peso wo hu bibi koro peso osua no papa Adom chedi a wa kan bibi say no wo access wo kwan bebre ni TV on be phone lies eye ne ma bebre wo so oh papa asem bi say wo kan mante ase papa wadawroma metuni enye nkyiremu a na wono so ni nkyiremu wo no wode aiden wode amo ba enye ne say wo bi kan sem a da wo begina wo no mfiri nyame en wo mfiri nyame da wo mfiri nyame wo firi wo se wo firi wuni da bi oh me no ade ba akwa say onuma boko boko na say na me ba ma yen ku ana wo musa ade ba akwa me osof kum ta no say ansana majaji obi no udie me papa you ansana majaji obi no na ma ye enhwehwem ani bibia awi na wo kan as a media ni bi ana journalist ni bi abo di aka asem na wa disgrace wa wi e wo public na say media man na journalist na beka mi gusu hwehwem mi wie mi na den na wo hwehwem wie na mfa truth no embeto wo gusu hwehwe asem a ye kan ho asem ah David oguso hwehwe ye no aduane na aduane me ya yedi David imam ba oluman o se bebi a ugina no e na ma me dey asem bisa we nyina bro because of me take couple of interviews our grantee any wa dwenche bra wa kire ni nyina fa sofo Adom Chidua insensem yi ho and our viewers out there so no would like to know say the sofo kumu kan onim nia o kan te wo say yentie nia so kumu kan ansa na yebebu aten bia yebu aten papa me pese de yankomo ne ba ewe wo sa sofo Adom Chidua asem so ban pese bisa say sofo bi sori na o ka say Yesu na amotwen no no ono ne ono a na mafo gina bonti ka say blast femina sofo no ya say na obeti na je no wan ka say Yesu na amohwehwe no onne me senti na me yusu bibi say bloggers no on senti na me man example bi wo UK Queen Elizabeth so obi coach do ye God kill Queen me just start ya me the man example wan ka say Yesu na amohwehwe no onne me o so wo say video na ya boss obo Yesu dinya say Yesu na amohwehwe no me asem no kan and or the example never ya pray na wontie ya pray ade we party ya pray na wahwefo nhwe once mo bloggers no ebinu mo ebinu papa I think so say me said implement on thank you pray ni enti dia papa yi so for Adom Chidua do we dey pray connect my boy pray na yenhwe sa someone okay no because enam the okay no ene nchirase a nkofo nya yentino ama obi ade dan sentina me ka se e bi ase de asem obi kan ne sa de nkrofo class de se bebre kwa sa wo be kan asem ade ya chia na we dey different na asem we dey different na we dey and yes e wi ase papa we the first one ti we the next 500 years Montemi Yesu mfone na mwabetu obi ase ne mu no Yesu mfone na mwabetu anu amode aye calendar no
Amen. Amen. Wasoma me se me fa menem emetoso. Mami ni we ya no nie. We are first one. Hallelujah. Ka mami ni we ya no nie. Papa meba. Anointing every day one. Maka said no God. Amen. Amen. No Jupiter. Papa we are first one. Aha. Intirimba na betu dia mai. We are no abo second no. You. Next 500 years. If you and Yeah. Say 500 years from class na me mentias no obi entias. you. Na ye misa se mesa asem we maka de daada. Yesu ni picture na e wo no. Maka several times. Say Yesu enye ni picture no. Aye buru ni bia na bra bwa nko yi ane wa we jot wa mane se ahye. And ye ko fa ni picture. Ena on de ebeto o se Jesus. Eti obi eti na make say yensu ya de o. Ba enim ni esofo adonche de enim ana. O se nyame se o se asoma ne se onfa onu nenim embe replace sa mo ni picture. Mama ka se mo chiro wa. Mama ka se mo chiro wa. Sa ko papa na sole ya. Miracles wo nyame de ne ya no me kora me yesofo nso eboro ma dwene me ti ase yeso. Owo wonya moto accident car accident na ekuro na yiyi aba. Oba da ko papa ne wa na wonya na kandie ni bia aya 3 days 1 week ni ekuro na yala enye se yese me na mse ana wo hwe anifrafo a wade na sa kan se na te ana ne dia ne nye fake yo one say ya wo bibi amofra ni before and after say waba no wo yade no problem ne ye betwa wo ansa na ekwa na wiye yenso ane ye de adanse na ba na akosho won wonya fa abrodo a enane nane even hwe meme se asama me kenya mkora nyame kora ntu ameka minim sister bia doctor kora sa won doctor on de na kotama eyi bi o me pese me ya advert ama won ye be ma spam ye de asa oba ho wo ye ba ko bi etubi ko so be 3 billion wa ye sa de man mensa ni ku muskapa awo ne ma dabako papa prophet Stephen Adum Chedia the voice of God that sister na ko wa watu ni yinsen ya wontafo eti niema nyame de papa ne yen aburo adwe na aburo nti ase so nti o se next 500 years Yesu na mo se ye ni picture no mo na mo se o me se kora de me nka bi se Yesu picture de mo na mo se ye ni picture no miracles ne sense ne papa no nyame de ne ye no e bedu 500 years kora ne ye mu bi anti ase ye baka se Ghana ni difo kase sofo bi abaya no ye miracles ye sense ne ye ne ye di ni picture no ebe to wo se we we Jesus ya na broni kura wo no ti na bro chile kura ya di ni picture ebe to wo so we Jesus O se sofo opambo e di picture be by or say na the real picture of Jesus and they knew how true it is because Yesu na gaza krata ma ye wo no na mini ho na mitimi che say ni mfoni we e ye ono anase nye ono ba say ye apostle Adum Chedia ebe kan say na say nkrofo e kase bia se nkofo no edika sentina make us nkrofo mpa de sua by onwe pa de sua won nim say Yesu na yesi ni picture ni no a won nim say enye ni picture na de papa ne kan no enye mistake sofo buroni biti baby na ono ye de ni picture so we Yesu na John chapter 14 verse 12 Yesu say no kora me say mo say mo gimi dia ensenchene am ye mo ba ya kase a che de me ye na urade de me sofo kum cha che ye that miracles ne nyame de me ye na no den a that's 500 years generation na bebe bad o me say sofo bi okay eba Ghana ha na nyame nsa wo de so as a generation no so adi mi picture
ebeka se Yesu na TB Joshua kra hwe bibi wo ye man mu a yen respect ni yemu na yemfa kama TB Joshua te asem se na ebi firi Ghana na mfu elupre akọ Nigeria ba de chinye bia ya mampani atames ni mu nyina na one na wo akọ ba ma abrofo ne koda ebi di ni ye nyame TB Joshua ya asori ya elupre be 7 ebi firi Canada Germany enfa na ba Nigeria abrofo ne di ni ye nyame because of nyama yesi nyame de ne ye that den ne ye mamu ni ye kurum that nyame de sofo bi yen senjire ne akesi yesi da o say 500 years ni Awurade de ne ye no ye be hu ne so Yesu papa do can be different from we there be obo so ka say ye be hu ne say we Yesu a we dey o say ya soma ne say ne djumedi obedi ne ye say onfa nanim beto so ye mfa nanim beto so a enye say yenye ni nanim beto so ono mfa nanim beto so ana me say ono di nanim beto so a Yesu say mo djumedi a de me yi akora mo ba ya kese ye John 14:12 ba entin ayarosafo nyina betima kan de papa yikan say TB Joshua tia say wan kasa say TB Joshua wan kasa yi de nima beto hwe jai Ghana for kura na ye 19 twitwa what ya asole e won Nigeria ma preach wa Abuja eti asole won Nigeria alatamem da okwa burochira Ghana for nsole ye wa burochira nyina sa wonya Nigeria for South Africa for Zimbabwe ana kuro we Trinidad and Tobago aseden na won begu asole ma 1000 years asole ni nguda 1000 years konkonsan ni 19 twitwa mamuda ba so kwa burochire da oti asole na uni ya Ghana fo no bewure ma sajai 19 twitwa o seye so fo no korensam e be kan to so no Nigeria fo ye nipa bia Nigeria fo buo nwa sofo buo nwa difo wo ye sofo a Nigeria fo do ye nyame on do tutu nyame ho wo ye nyame ye kan say anamusini Nigeria sofo ba ko no UK sofo mi chia opa nyame shira the friend of sofo prophet Abiyam Danso sofo pani Abiyam Danso sa owo UK no say okoba but say o em say I think say o Ghana but ye okọ no wa sofo Abiyam Danso my preaching na sole bebre wo UK my preacher man bebre wo sofo bi obunipa obre no ho ase wo do nipa da ko ne wa everyday Nigeria fo na egu na sole mu ni ade ode ade ma akora na okoto ode ade ma akora na so nan na okoto nyame nsi anemu ni wo busofo Nigeria for respect asofo mi hu bi da ba ye wo krom we o ma se jan sa we asofo a na Ghana nyame frɛ wa na wani anya de ntese mi sof kum chacha Ghana for the one no any one spirit every break you down me wa asofo be ye 10 me be se me bu obi edin Ghana for the one no pension won Ghana for the one no gugu won sole Ghana for ni bi e the one no ase won ministry ase won bibia and some one dey beto so ni the one be kan fa ho masa undumi nya sole bi so kumi pase yembo second video no so boy ni enhwe come and some basa and then we declaring that the mocking make the mockery of me Mrs. Susa I believe that then you should acquire wisdom first. And if you do not know and have no wisdom, then let me tell you that the one that you believe and says whom you are looking for, he is the one who is talking. So what? Jesus. So what? Katsuni and Kasa. Hallelujah. One o ho amureke Katsuni and Kasa. omiye yo
Obe can't to us. Yes, Jesus. Yes. For the next 500 years. Have you seen this face of mine? Hey, Abotela. Anano. What's up for business? See, and Bessa will say, near all banner, ye train Nimuno, a wire. I feel Say, yes, more near wire. 80 country of Edo. So, 80 and some say, dear Yeshi or Yeshi Nimuna, 80 Matime and Sabata catch one say. Sasam would be kind of show or the one Casa room. Sana or Peso Chere. Ah, it is Abby. It's of Quincy. Sana, you wasn't sa or per se. Oh, and it's him. Oh, and I give or per se. Okay, Tiziano. It's for 1 years to the answer. But Ochere say, near Yeshi and Nim say Orbano. Ah, yeah, Channel. A or no need. The Amusu say, oh, now more channel. Here 2 things. The Amusu say, oh, na mo hwehwe no tie that's a mon name I men can tell them. And if you do not know and have no wisdom, then let me tell you. The one that you believe and says whom you are looking for. The one so Papa. What it? And mini a day. Mo afa na wo pa mini na me ho. De amususu so wo na mo hwehwe no. Ghana ha ayewi. Sofu bia wo de originity any do believe no. Ana say population na wo Ghana. Half population di papa nachi. Your prophet Stephen Adomichi the voice of God. Okay. Eti the Ghana for am wo Ghana. Mususu se wo ho. Ye ka sunsun ma se mo ye tumi o. Ene de awurade amani tumi. Ai nyame de ne ye nsense ne ya nwomade. A mususu se wo ho. Na mo hwehwa no no. Ono anie. Te say tumi a ye hwese ho. Ana sa wo no wo gisofu bi di. Obi gisofu fufuro di. You. What dey say? De mususu. Ono wo kasama ne ho. Wa hwe tumi ai nyame de aman. De mususu so ho na mo hwehwa no no. Ghana have the bad this time. Any kuro we no. Ono anie. Ebusia many prophet kum chacha any edin komwe and koma yedi nyina free so far dum chedu ya issues are air training nene meseda eto mesafa no di odiobuo e maame na waba studio na me no edin komwe message also do comment e better point ni how I was if Jesus and same way ene enchiremu a e wapa kum chacha nso e di MI come ho ne emfa yedimede no embe ne we so for kum message di mu kwa say odo final word ebe to dwane ye fa ye community die wo mu an se me makasa won hwe asofo na adodo na bo prophet Stephen Adomichi asenium wan se bebre abeye bi ena bebre abenya crowd ni bi ena ne crowd na free bebre nsa ena ne crowd no agye aguo by before no ye yale spirit of ahoya wan se wo de wunim se asofodie no eto da bi ope watan o wetan won ho pa ya asofo hwe wo preach wo radio so se ya dan asofo bi ebre bi na chana al ewo ho no o preach ya be wan na wa na wo hwe na asofo fufuro bi di nachi na asofo na no odin chen no na ye powerful chen na won wo preach wan na wa wie no o be wie no na wa nan so Eurade kasa kire me so obie num ni tape ne wireless no 2 hours. Obie num ni radio 2 hours. Na yes akwan kire we men so. Won say ni asofo obi di nachi. Ah, o be kasa we say sofo no di nachi o be kasa na bi o ya power for chain no kasa chain. Enti o be kasa ebe to enkrofo tirim am enkrofo akoni ni asofo no. Then on ma won kwase akwankyere dum radio ni 2 hours obi abie ni radio company wo ti fie so obi num no 2 hours enye bibia e ya moya na ntintwitwa what I say ya asofo won kora wonum se to da bi asofo bi ya asole a sofo bi tumi so ma na koda ase kohwe nipa egu na be ka kire me wonti bi da ko
obi ya na so le no ko hwe egu enipe ho na wo meka ncho tese woni obi wo competition obi kure tumi so mo obi kosa so dan na ni manwea ya fabra me de oyi be guso ayi nyankomade ye se de be ya the members ne be ba me na pe members akosa kreko e crusade ye eti me sofu kum chacha me se bi suro asofo wo chen an robes de unu ye sofo ono a be hihye adwuma ono a ama obi abeyew aye de beto so adi be disgrace wo no so the fa an robes adamfo na enye korono na no won ko na wodi afutuo beba won ama won sakra kora afiri korono ni ma eye most of asofo dodo na ye dangerous da ya no frɛ ya one man church ne kora ya kora de na ye engrofo hu no bebreu so accommated this praise be Anglican Pentecost ni Assemblies of God bebre asofo ni bebre kora toto won wadu asofo ni bebre toto won waduro wonti bi da da ka de na so hwa enti ade eniema wa asofo de yemu no munye prophet Stephen Adom Cheri ya no onye na adwuma the voice of God must go to Pentecost Assemblies of God CAC Methodist kosha wo ya pass of one di go ebi tutu won wadu nyina poison won upo won dua aso dem wo maza obi o branch kro that is e bi o da kaneshi branch o do ko branch na ni pani guma ni nu ya sofo kra to me e wo ne ho am ye transfer ne ko wo twebe wi ata kura bi ase na se branch wo no ye di ahye no sa minima sofo na obi amedi sofo 35 a me ko 36 years me ye ketwa minima sofo nti me nam okra me hye dem pa sofo adamfo bebre. But eja obetumi de one word ama sofo opambo because entiase a wo de meba ya meka opambo asem wa se opambo to Adom Cheri a meba on say ya mo ya de ya de bia asem frefre ja ena de bia bloggers fo no mo kan meba that de bia bloggers fo no mo kan sofo tie bom on say sabe ye ba ha ye bedi nkomo prophet 1 eya sofo pani opambo Ebenezer Adakwa ya do me respect ne pa me respecting wo nyamedwuma mu wadi sofo ache onye sofo ketwa by sabe enye na sabe ye be kan wa ha sabe me be kire madwen so why say what wo be use me and to wo be use me say me wo bibia me pese be kire dem you say itiase a wo di baye akoye say obi awo entiase ba akono eda me say meme die yen correct sa de no meme die no ena oni mi be ye kasa sabe me ba no enye sofo pani opambo wo asem na be kan ade a prophet Stephen Adom Cheri the voice of God aka Ghana for want ase that Ghana for asomu ayere no ena ma be chile me da say me did the prophet kum chacha obetumi afa me number 054251 another 5128 054251 another 5128 there be a bloggers for more pentokwa 0542515128 there be a bloggers for more person cancel for it boom 054251 another 5128 asofo there be a bloggers for person want the confusion eto yentem 054251 another 5128 yenimnyansa eche bloggers for bebre it here just add that 0542515128 bloggers if only be your bad a criminals try video any baby kakra bi no on the confusion about any asofo one time 0542515128 me da se bebre papa me da se fa se di mobile ebusia me nim papa sofo kum chacha na edi nkomo yi na the way sofo kum chacha dey your program no ba na we ye no ahwe eno the bible the beginning of the program message also do wadun kire beto abonti me just of contact ya to ase obo so friend na phone number wase onu mo na friend na adwen kire no de beto abonti enye tokwa enye bufu so subscribe my page ni mi adoma no so se na me upload bia so na wo se betimaka makra